Isanan kan konanan konan kanieko wow choro rong sa pamachain kopna kaniyang kopna speaker and legislature song kop labala kan panin chia momor so government o chon pon pe sak pechuan ko kuran kara song nan sa pamachain Rongen Rahnwet ngai sa ni Nicholas maban pechuan kalele ko kumrakan hautapan sa pamachain Rongen Rahnwet o iya cara laban sa pagmachay ngongkan kayo sa penlight Mariel Koreang Kawapan Rongen World Water Day kasilumen kapasa mapitokan sila kamin sa leta sa mga COVID saktuang o kapayaw sa pagmachay hiran masanlangan wain ponte Rong sang kolonya wain ponte ni masusuan pariya ketriya sakriya apatan CFC yacungan sopenlight yacungan latye Marian pecuan penyang nuwapen takacuk murina pecuan sela kiyar nani sakmanaw sang pagwanukuni ni masuan pariya ketriya sakriya iray chon sopwach me Walman pecawan aletia rarai cingan kasawan COVID saktuaw o sansalata may rai koros negatif te socha masan COVID saktuaw rai. Ni masay sakayo ya katriya sakriyaw rai may siliman pacoti sangar ponso puat kuya kaya rai cungal contract tatatok saklang. Rai may siliman watch pecawan rarai cungal tok en silasin or pecuaner arai cungal kasaw COVID saktuaw kasaw kan negatif te socha masan COVID saktuaw rai. Ni masay sakwalur ya katriya sakriyaw FCF pecuan request te pagi rai men wanaman en pacoti o pacola ngamaiji arai penenekan mana rai kan pacota. Eo kasaw buluyawiyang irai lo katyarakta me taman positif te miyamasan COVID saktuaw rai. Kaya kay rawat socha me pacoti. Kasaw bilpurang yang rai chon sopwat o katyarakta me aman positif te miyamasan COVID saktuaw rai me taman historical te. Re aleto masan COVID saktuaw ay saukis pacholaro o maula. Essential na socha chon sopwat pachoti likin rai me sliman me pachoti ni masay sakayo riya katriya sakriyaw. Sopwat pachanan hangkar tanan wasa me sopkan kumpetiya. Chon wayan kalangan hotel kachla te pachola ni sopwat o sopakan. Nanpuan rai me sliman me pachoti ni masay sakayo riya katriya sakriyaw. Meriaman men tonpe o aman memenya. Kasaw yang men tonpe kan o katyaraktar me aman nakati te socha masan COVID saktuaw re aman historical te masan COVID saktuaw re ay saukos pachelaro o mecha mauna. Menya po pachol sanger tonpe o pacholaya o pagkailangan wenya. Contact tracing te rompan railakan me pachangan meriaman me pachotiyo chapter renarai cuman penaikan rai chon penainai bukat pacuan yang kosaw o koros negatif te socho masan COVID saktuaw rai pelian rason ma tau lacha o pacuan yuya kosaw COVID saktuaw o railakan me mia sansal somawan waile rai. Kawai kan chon wai renter kacun kacang kapakon kan o karasan nanci yang yang so o pil tatang ki and sanitizer ay sa karas. Hapte terong kapakan planting sansal chon wai. Kawapan ranan waral warate nan ponpe.
Talian Rong nan saman macay region Pompey pacuman nakireo Rong. Makasalita na Australian Embassy me pacuman mo Pompey epesan. Pacuman pacam panyan Siom Center Entrepreneurship o UNICEF ang programan kawawi o kasampal kiranan World Water Day ni Mas Kriyaisa Kriyawan Paria ke Kriyaisa Kriyaw ni Chimen Colonia China Friendship me pacan Spanish War. Puya ke Bombay yang ya wasak nan sampa me Turki lapil. Program Georgia pacawan yang kuen kawawi o kasampal ke ranan World Water Day watch nan Bombay me tuaja presentation te uyapan kasakasaikan me pitatapil nan Bombay yang nan pungan Raichong School kan me baca nan elementary school o yawitan kasay me pit apal panpil ang Railay School kan and Bombay. Kasiluan sa palmachay Rongen Rahnwet pit apal pan to kan silasin nan mo Bombay. Pali makin pacawan na balito kan silasin yan munian kapin saleta so mga COVID ay saktuwa men pacawan sa barak pakon may Railay masakan makakarnyang kach kita pacawan to kan silasin yan kapin saleta so mga COVID ay saktuwa sang sarisang parlimaw na sambaray saksu o sang Railay ramaslaw sambaray sakwalu bacota. When pil bacawan sansan may Railay yakan medisenyan kakyang kach kita pacawan aleto kan silasin watch. Tokan silasin kapin saleta so mga COVID ay saktuwa watch ken bacota publical perpanyan monunian Pompey ni dispensary yan kolonya. Panian publical ken pacawan rechta. Klokwalu naman sang leklak lumamin subject sang niyat na niyalan. Padwat pil pacawan rechta ran kaunap sang klokwalu walak naman sang leklak slow mo rin sa was. Koros naman yang kach kita pacawan aleto kan silasin kapin saleta so mga COVID ay saktuwa utan panananat au teta tarakway mon tok apan pacawan niyawi. Tokan silasin kapin saleta so mga COVID ay saktuwa watch kan pacawan niyawi nipta. Sang kaway tan panyan US Center for Disease Control uniyan silasin kapin saleta so mga COVID ay saktuwa so kapag apol parora pacawan present way saktayo poncheo. Nan robot makin pacoda sang palian Pompey State Vaccine Administration kasaleta meleleta ni mas ay saktayo riya katriya sakriyaw hiray na ramas and Pompey kan makachkiyat ta pacawaner tokan silasin kamin saleta so mga COVID ay saktuwa kayo entok and Moderna ta primary dose pacapacoyan the percent epuke riya sakisu karya untuk the second dose pacapacan percent limay saktuwa o ang relakan makachkiyat kapacawan kanakalar tokan silasin and kapin saleta so mga COVID ay saktuwa pacapacan percent isi sakwalo kayang tok and iray sarikan pacapacoyan percent wali sakriyaw Koryawan tok pacapacoyan ni percent Paisak mano. Rahnwet Pompey kachin sa palman kay uniyan sila silo yung Moderna vaccine Johnson o Pfizer na ang right sarikan. Moderna vaccine kun pacota pakyaw na Rongen Rahnwet sa kwalunan punga Johnson kun pacota pakyaw o Pfizer na ang sarikan kun pacota pakyaw na Rongen Rahnwet sa kayunan punga. Kain saklang sa pulmachay Rongen Rahnwet siya masanlangan Pompey ulal pa pacpacha ni pichayo ponsilo klak 1 minute riya sa payo ni mensam ungalangal pa pacpacha ni pichayo poncheo klak 1 minute silo tauli ulal pa pacpacha ni pichayo ponchiso klak 5 minute limaisak silo muran sa was o ungalangal pa pacpacha ni pichayo ponchwalo klak 1 minute riya sa 5 nipo. Rahnwet lemin sauchkan Rahnwet ang pacpachanan pungan pali masa o paliyapam. Ninata isak limaw lalya isak limaw lokulkan payna pan pacpacho. Nipit walu letuwa pan tabakin o pan kap miya marmarakan kachaw o pan miya kachaw masin
pin yang aku ngilan na sapat. Niyalam na ninsaw chikan niyalam ang pampacho. Nan pungan pali masa o pali apa. Ninat isak len isak iloklekan tayo na pampacho. Nipi tisu len tuaw pantawakan yang aku kacau o pankak minyak ngilan na sapat. Wan nam ranaya pampacho ni tukare. Wan isak wan nam Rongen pampacho ni tukare. Isi isak walo. Wan sesongan kacau memoratinan rai na warga isak payo pampacho ni sis 0.5. Wan sesongan kacau memoratinan sampung pampacho ni sis isak 2.5 isak walo. Don pen tan rasang kachpin kulak 1 minute isak isunin sauchuk o pan prom salong kachpin kulak 1 minute isak tuwang naman sa mandakap. Main ko yung natsakan na utaban sa kalmachay Rongen Rahnwet, kalanganan kuburan koros o kasalilyo.